Tangslao YTF ni Luwajijakma bai Khowai Hangkhoro Khlaijakha Masrilite one day conference Panda Relio Manjaka TTAADC ni EM Shohel Deborma EM Ononto Deborma EM Robindro Deborma EM Komol Koloi YTF General Secretary James Deborma YTF President Suros Deborma no Khowai Kubun Adong Rok Ashalni Masrili Khowai office tilani shimi chengai Khowai town baskango mathakjakha Ashalni relio himka TTAADC ni EM Shohel Deborma EM Ononto Deborma EM Robindro Deborma EM Komol Koloi General Secretary James Deborma YTF President Suros Deborma te Khowai District ni YTF ni President Prosmin Deborma no Khowai Kubun Adong Rok Aboni agolo Khowai town hall no Khlaijakha one day conference Panda Pulano Jati Kathar Musungai Panda no Chengshawi Rekha Panda o manjaknai joton harwai Rok Aboni agolo kok tuma thumnai rok ni baskango kok shanani thangai YTF ni asok phang shaka YTF ni tuidul Mumbai hasteo Khlaijagai tongmani masrelite koksa Panda Khowai Hangkhoro ni o masrelite koksa Panda ni bisingte mathakjakha hanai Belai hambai oro media takong songo sono chorangman bagai so YTF Youth Tripura Federation sini bobagrani sengkra so sini je Tripura hastego je 8 district tomani o 8 district go rugai so sini YTF ro je salsani conference khlai tomani joto jagana paikha ini sini Khowai paitha ini sinmo Khowai je sini luko kothumum norok monam social media ti busin ti nukhana je Tripura hastego regional party this is the first time Khowai town hall sini regional party ni ingai sin bobagrani YTF Youth Tripura Federation je one day conference khamani namu khana ba busuk great success ga mane sung khana ga je sinmo je movement kisi rally nugai Tripura hastini plus sini Khowai hastini je kubuni bosong tonai rokbo ba kubuni party tonai borokbo masaka yes ba bobagrani party le phunugoi rikha abo hake sin thani khobor sobakya so sini mo YTF ni thine one day conference ni sini moto mono je YTF bobagrani Youth Tripura Federation chini hate do phone bagai je chini nahanmung geta Tripura je chini Tripura she accord aboni bagai kun dino nogo niraka asugoi rizai bisinu thu tongla jotokhon ponto chini Tripura she accord implementing asa chini Tripura hastebo geta Tripura khairi masa ponto seng YTF Youth Tripura Federation bobagrani sengkra rok siring kan noga asugoi tungya abonu nugoi no tini o one day ni conference approx busulo borok approx tini except how many 10,000 India 8,000 something ka noro nijino nukha noro bonno ni median bising di coverage thakena so sinmo je ang wansu ko je sini after this ni bisingo je tongoni Khowai is not Khowai is the best ni ang wansu ko je mochin mo Khowai ni YTF ni je district program mono joton sai great success ngai ne ang wansu YTF district committee president Boromangsa Jitan Debrama Borobadaku Khanakko Tabokako Abahikino Ashalni Masrelite Shalzani Loko Kothom Pandawa Kabangma Lokorokno Faiman Jakmani Mokolok Khlaijakha Khowai ni shimi biplomni kokthum Chini Khorang